paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagturad ni Uncle ko, antay. Awan kabutang na uray asinaw. Anya man ang tiinaramid na aya. Idi nakakita kami iti kriminal. Kay? Inwardag iti kriminal ti paltugda. Aduda? 500 antay. Ay, kasla 5 kan kagudwa di nakita gayam. Kay? Anya tinapasamak? Idi inwarda dag iti paltugda. Adda Armalite. Adda caliber 47. Adda pa'y caliber 48. Nagadun apaltog dayta. Sana nagatras ni Uncle Kaw. Sinugod na ida. Linayatan na ida iti kugtar. Linayatan na laang ida? Unantay. Idi linayatan na ida. Timaray da adagaws. Ay kat nakarkaron ano kinugtaran na ida? Ay, matumbada ko maamin na. Kat no nagpigsa ti kugtar ni Uncle Kaw. Ay, nasayaat no kasta. Tapno awan ti managdakdakas nga agbasak-basak dito barangay tayaw. Awan ngamin kabutang ni Uncle Kaw, antay. Iso ti katuturidan a kapitan. Yak mamati iti bagbagada naturad day ta kapitan tuyang. Asino a kapitan ti dakdakamatem a natural? Day ta nga inting batingteng. Naturad ki di kanan. Talaga mo't a natural ni Kapitan Enteng. Ay may saka may. Mamati ka iti day ta. Una, tasyak a mismo ti nakakita. No kasanaw ti kinaturad ni Kapitan. Ay, yak lapat siya yung tuyang. Ay na, idinapanak matindar iti kasar iti laawd. Adda na bartag a nagwala-wala. Empurwak na amin adi mangan anaw. Awan ti makaanawa, tanapigsa. Kay, Ay kat siyempre, hinanawa ni Kapitan. kasano na ngay nanawa ngay. Pinitik na laang jay agong na, si Marde nga dagaws. Anya, Naminsan laang anapitik jay agong na alog pa. Ay, si Marde nga dagaws. Naulaw pa ya. ay nagpigsan. Siyempre, kasta ti kinaturod, ken kinapigsan ni Kapitan. Isu adi mo tagtagibas siton ti kabailan na. May saak kadagiti mamatay, anaturod ni Kapitan Enteng Badaw. Ay, uray siyak mare. Mamati akmet at talaga ang naturad kan napigsa ni Kapitan. Kasano ang mapanagdakam dayta? Nakitak mat no kasano ti kinaturad ni Kapitan. Idi madamatisisyon may. At damay sa akagawad ang nabartag ang nakisesyon. Nagwala-wala. Nagpukka-pukkaw ije unag. Kag, anya tinapasamak, Pagamuan tatimmakder ni Kapitan. anya tinaramid na. Kinidag na laeng mare. Nagpusi-pusi-pusan ati kagawad. Anya ngay tinapasamak, kalpasan ang nagpusi-pusi-paus. Natumba. May sal daw nga awampuot na. Ay sus! Nagpigsan ni Kapitan? May salaang akidan? Natumpan? Wen, may salaeng. Ay, kunak kay bilibak at talaga kin ni Kapitan. Nibadong kaw, saan ang mamatay? Ay, no siyak, mamatiak. Ay, oray siya ka. Dayta ti patsyag maray. Nagdagsang na. Nagrigat apon wanda ito'y may sadra mapagdikos ni Uncle Kaw, antay. Naskan apon wam, kwarog. Tamanon nga aldaw, asan ang nagdigdigos ni Uncle mo? Unantay. Dandanin mapunaw. Ay, ala, tayabak ni Uncle mo. Unantay. Adakit ijay nga agtugtog haw. Sige, antay. Tayo nakituloy tagsak daw. Sige. Enteng. Ay di nakdisturbuan, tamadamaak ngagpampanunot. Ay na, husto pa'y laday ta pa nagpampanunot mo. Ingkakat agdigusain. Apay apagdigusan nakmat. Kat numanon nga aldaw, asaan ka nagdigaws? May sala nga aldaw. Na, kat numakabulanan. Ay jak kayat tagdigaws. Apay asaan? Insakduan na ka ni Kwarog iti pagdigos mo. Ay jak kayat.
Ha. Laminak. Na, mapan ka, wenno saan? Saan? Saan gayam, ah? Ha, aguray ka man. Ay, kabutang ko. Aha. Ah. Aw, Na- agdigos ka. Na, Na. apay nagkatawa ka? Kunam siguro ang mabutang ak dita balunat mo. Saan ba nang? Anya? Uray pa'y mano ang balunat. Diyak kabutang. Na, apay ngay adi mo kabutang ita, kat kabutang mo mat iday. Idi saan itan? Naturid akong banang. Awan kabutang ko. Na, di na kon kabutang. Apay ko maakabutang ka? Uray mano ang banang. Saan ko akabutang? Sika tinasken ang mabutang kanya. Anya? Saan mo't akasta ti katurag ni Inting iday, marikwanang? Wen nga rod. Kaanoan niniwan laang di balunat mo kat agtulnogan adagos ni Kapitan. Ay, sabali itan maray. Awanan ti kabutang ni Inting. Nga oray si ka. Wen, di na kon kabutang. Apay ngay. Adan sakit din natilmon na abato nga adda anting-anting na. Ne. Wen anya. Ang kasanungay, no masubraan ni Inteng ti kinaturad na. Papa naman, Kyle. Di barangay hul Ay, makikuyog akon kan ka. Apay di ka makawayas ang mapan. Nagadudag itilastog di tadalan. Ah. Sa daan dalatan ti makuruso na daan da. Padasan da. Iswa makikuyog akan ka ng Kyle. Tanaturid ka. Ay talaga No at daloko-loko nga umasidag di tadalan. Aglamang akan ka ang Kyle. Ay win. Uray pa siya nga pulo at anod daglamang itilikodak. Sa anak nga umatras. Mala, mapantangarutan ang Kyle. Sige. Kastoy ti panagnata. Siga-siga. Ha? Kastoy. Diyak kaya't atuladan ti siga panagnam. Ang mga no ibagada asika ti siya. Kat danugan da. Daka di madlaw mo analastog a sumursunod ka data. Awan ang Kyle. Agsipot-sipot ka. Tano adda. Sakti umasidag ka dakwada. Sige ang Kyle. Agsipot at. Saan na mabalin alokon data? Ang Kyle. Kita hamday di ako tsiyaw. Ayan na. Di nalabaga. Ah. Kusla itay pa asuro-surutan na ta. Anya. Kita amang galaw. Jesus. Apa ngay? Matras ka matay. Aglamang ta. Ha? Apa ang Kyle? Ang mga noy sudatan ti. Magpaltukan niya. Ha? Aglamang ta. Si Mardang tikot siya ang Kyle. Kat bumabanti driver. Iso talagang data. Ha? Ay, sus. Apa nga kalkalindusan ka matanang Kyle? Ay, sudatan siya bang paltukan niya. Paglamangan tangay. Ijay na lang Kyle. Narugit ijay. No kaya't mo ti agbiag, aglamang tauray na rugay. Mapantang nga din Ay, sus! Nagadua basura ang Kyle. Uray pa'y. Diyak pa'y kaya timatay. Narasap Ha? Kita am si driver aw. Ha? Saan mo't apo matay ti Jarna? Ha? Imis bulang man. Ano? Kung naklakit din no patayin na kun. Saan mo nga'y papilit, paray? Ta nakita kayo, hindi kwaraw, ganapan naglambang, ija o nagtinbornal. Siya naturid. Aglamang iti imburnal. Apay nga, glibak ka pa'y laeng. Kit dagita nga'y supot, kinbulbulog di ta ulong, paray. Ay, wala niya. Dahamid gayam kabuteng mo. Awad kabutan ko. Kabuteng mo, di nalabaga ako sa'y, paray. Natay pilit na. Adaytan, paray. Makitam day ta. Nangisit ako, Chay. Nay. Kaslag turong mo dito, ayan ta. Ay, ilamang nakparay. Ay, Pangilang mga kingkangay. sika man. Dito'y bulsa kon, paray. Umayin. Jesus. Dito'y kalikuda. Sige. Nay, kasla si ka talaga, tibirbirukin na, paray. Saan ko mamot, Adda dito'y likudak ni Parinteng. Kanya kamatan. Kasla saan ta nga agkumpare. Huwag mo akong ipahamak, pare. Ay, angaw ko laeng mo da, paray. Aday ta, napanayin. Ay, oh my God, hindi ka agbat-bata.
Apay, anya jay ibagbagan ni Kwarog akabuteng mo. Kabuteng mo ka no, tinalabaga a kotse. Ha? Agar aramid iti istorya day ta kwarog. Agar aramid gayam Antak dito yung kusina, antay. Oh, umay ka, dito'y salas. O, antay. Ha? Kwarog, anya jay imbagam kanyak idikalman. Di kabutang ni uncle ko tinalabaga ako, Chay. Ha? Ngam imbagamot ni uncle mo, adi na kano kabutan. Kabutang nakatay, antay. Idada sumungad ang nalabaga ako, Ay, Chay. kwarog! Oh, sige, ituloy mo lang, Kwarog. Pagkita na pa langit tinalabaga ako, Chay, kas taunay na pigargar na. Makita, minteng. Kas taunay na pa naglingit na. Naglamang kami nga rod, ijay nagrugit ng imbornal. Oh, apay, inteng. Apay, akabuteng mo, tinalabaga ako, che. Kwa? Naturad ka matiyamok. Di mo kabuteng tipaltog. Armalite, kaskada pistol, kaskada usay, wano anyapay dita. Di mo matkabuteng. Ang apay ngay, di ibagbaga ni Kwarog, analabaga ako, che. Kabuteng mo matkanaw. Nungay paltugan dak. Paltuganda ka. Tapay ko apaltuganda ka. Kapitanak gayam anaturin. Ay, Eh, anya lang ti may baga dagiti kabaranggayam. Pulaos nga awan kabuteng mo. Ang gapulang itinalabaga ako, Chay. Agbuteng kan? Ay, Ha? nakababay na inteng. Ay, saus. apay, anyat nakitam di tarwar. Kutsi apeng angkal. Ah, Si Mardang iji arubayan. Darasan nyo, nalimbang dak. Nay. Apay ngay. Apay akas na kamutan inteng. Kwa, Para lang itipink ako, Chay. basta ilambang dak. Na. Antay, sa dino ti pangilang mga tangay kini angkal ka. Adula amin. Anya nga ilamang. Patayin dak dagita. Ay, Na. diyak amuno sa dino ti pangilang mga kan ka angkal. Isilsil na ija kabinet. Ha? Na. Kapitan, adamat lalaki amang damdamag kan ka idikalman iji tersena. Imbagang ko mga dak dito barangay hula. Adamat kutsina. Anya? Nangisit tay kutsina, kapitan. Dapaltog na. Awam mo tinakitak. Basta dinamag nakalaang may. No, dako China. Ibagam nga awanak. Ha? Sa dino nga'y ti ibagak ngayan mo, kapitan. Basta ibagam nga awanak kon. Tapno din nakbirukan. Mabuteng ka? Ay, saan? Kano imbagak ama pan iji balayaw? Anya? Ada siguro itan ijay. Unay kan. Nasaya at tasimmangpet kan, inteng. Ayan ni Kwarog. Apay, abiro kam ni Kwaro. Mas ka nabantayan niya. Kan, apay nga ijalikod ti balay, tinagnaam. Ang nga binangisit ako siya nakaparking iti arubayan. Wan, gaputa itay-pay lang nga orayan daka. Ilambag nakbanam. Saan arumbag ang makita na? Umay nakpatayan na kita. Anya apatayan nga ibagbagam? Darasam, ilambag na kon. Ay, anya nga ilamang. Saan ka nga ilamang? Apay ngay? Tapno amam. Umay dasingiran ti utang mo. Anya? Nagkunakan ka nga umutang ka, ajak ammo. Kwa? Umay dasingiran ti inutang mo. Pati interes na. Mano kano atawanan asaan mo abinay bayadan. Kasta aya. Ay na, makaungetakan kan intay. Papanam ngay, papanam. Ops. Na. Apay, papanam. Ay, syakti mang pangpangurkan ka ita. Salbag ka. Anya? Syakti rumban akabutang mo inteng. Kanday to'y balunat ka. Ay na, kapitan! Saan mo ngamin nga itarayan ti utang mo? Tapno awan pagbut ngam! Kan saan nakaabalunutan ni nanabanang? Ala, sige! Dinan tinaggibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang nabida tayo
anay Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolme. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Una yan na nagpudot ti panawan. Wan nga ron, Mare. Linget ak alinget. Ay, iso nga'y mayak dito tersenam, taag palami isakman, marikwanan. Napudot mo laeng dito. Ay, kat, sa dino nga'y nga ron ti mayat ang pagpalamiisan. Ay, ijay ngay abanda, Mare. Ah, sa dino ti itudtudom. Ijay balay da marituyang. Ado ti kay kayo ijay. Iso asigurado a preskaw. Ay, anya. Ay, mapanak sa agpalamiis nga agpaiso ijay. Sige, mapankan, Mare. Ala, panawan ka nga rudan dito tersenam, marikwanan. Sige. Pambarampayan agumatang itilako na ahalo-halo. Marito yan, umayak man agpalamiis. Ay, maray, umaykan, tagumatang ka itilakaw. Bayat negosyante ka mat gayam ikan. Ay, amaray, bareng day ti anegosyo, ti mamagbalin kanya a milyonaryo. Milyonaryo? Babaen la iti panaglakom iti halo-halo? Na, apay, mabalin mo't kat maray. Ay, awan lat di ka mapampanunot, marito yan. No agarapaap ka, dayjay mat posiblay ang mapasamak sige, gumatangak man nga ron, iti may sa halo-halo. Ay namaray, tay kunada nga ruden, libre yagarapa. Mala, agtugaw ka pa'y nga rod dita. Ta ikabil ko dagiti ingredients to'y halo-halaw. Kaimasam Of course! Gawad, nakita mo ni Antay. Napandita balay da marituyang. Apay aya. Biro-biro ka ni Uncle Kao. Pimanaw asan anang idadang itidigos ni Uncle. Na, idadangan na pailaang kat nagpudot lang arudan ti panawan. Amuyo matan ni Uncle Kao. Di na kaya tagdigos itinalamiis. Ay, una yan. Ingka kitaan nan anita balay da marituyang. Unay mat ni uncle mo. Isu kumamatan atin ang idadang iti pagdigos na. Si kakanumay. Na, ibagam, aguray. Kanagpay tay order ko halo-halo. Nilibre na mamatantay. Ito lang agpalibre akon ka. Sige. Ay, marituyang. Yaramidam kanumat ni Kwarog iti may sa halo-halo. Sige nga raw. Dito yak pa lang agistambay. Kat ni uncle mo ngay. Aguray agpalami isak paimot Maribanang, at tuyan ti halo-halo. Special day talakaw.
Iso nangina. Sige. Ramanak, no talaga mo't lang nga espesyal. Sakmut ana na tuyang. Di halo-halaw. Ay, kit mabiit lang sumarunukan tao. Napanan nyo ta ita kailaan. Biniro ko niyan tay. At dagay may di balay ni nana tuyang. Mangan iti halo-halaw. Ay, hanggang nagtamnay madjala ko ni Marito yang. Awan ramraman na. Kurang tirikado na ko naman tay. Wen, ada pa'y buok na. Buok ni Marito yang dayjay. Agat sabon pay. Ay, iso adyak kaya ti gumatang itilako na ahalo-halo. Ay, day tabanan ti pagrugyan ti Ririyo nga ako kumari Sa ka man asa uti saan apod nun banag. Pudno ti bagbaga ni antay angkal. Wen, ngam saan na nga ulit-ulitin at nakababain. Ay nainteng, padasem ti aggatang itilako ni Marito yang. Talaga nga awan ramraman na kunak lang arudan. Nalabay. Bumatangak man iti asukar, Maray. Ay, kabadong mabit man laeng. Mabalintag komento ijela ko ni Marituyang. Apay, Maray. Gimatangak nga minitay. Anya madajala ko nan, awang gatas na. Ha? Awan ay Awan, sayang di imbayad ko. Bayam, tay bagak day takin ko na, Maray. Sige, babawi ko na gimatang. Sayang tay kwartak. Saan kan ngaglako tuyak? No awan mo't ramraman na. Nagkunang nga awan ramraman day to lakaw. Ni Mari Kwanang. Kunana day ta? Wen. Ha? Di namot ibagbaga kanyak. Namin ado kami ang nagkita. Isuasaan kan ngaglakaw. Oo, kaya't nalaang apir dyan ti reputasyon ka. Ibagbaga kada kayaon. Awan ramraman tilako ni nana tuyang ahalo-halaw. Saan kayo nagumatang itilako na. Ano maramraman na? Awan ko nakmait. Nagrugit pa ijela ko na Narugit ka naman. Jak tubay kaya atin ti agsublia gumatang ken kuana. Chep, sumungad ni Nana Tuyang. Ha? Nangag na nga ta jimbagak. Timbalyaw mo, Chep. Ay, kwa. Agorder kayo itilakaw. Awamot ka no tiramraman na. Naku na. Chep, Ay, talaga mo't nga awan ramraman tilako ni nana tuyang. Ay, saus, di mo mat ibagbagati kasta akwarog tanay. Nagado ti makangag. Nagrugit pa eh. Ninayunan pa'y mag. Ay, jay lang sa bali ako matang. Makitam kwarog. Ha? Awanan ti customer count. Marito yang, apay nga aglako kapay laen. Tapno adamot igatang ko iti buggoong me. Kinibadong kaw. Iso asaan nyumutin ngay warwaragawag. Asaan anaimas tilakaw, maray. Ay, pasensya kan Maray. Ngam na ilawanan nga imbagame. Anya ti kayat mo asawan. Naiwaragawagan iti intero akabildatan nga awan raman tilakom. Unay kamutan, maray. Kaslasaan tang agkumaray. Nailawan nga road. Pangalaak ngay iti igatang ko iti buggoong. No awanan gumatang iti lakaw. Pinanunot mo kumamot na ita marebanang. Ay, pasensya kan Maray. Jak nga ruden na panunot. Kakaiso na lakaw. Dadahalampay. Katsaya atam ngamin Uray sa dino ti papa na. Ibagbaga dagiti tattao asaan dan agumatang itilakaw. Badang. Kasanaw, awan kanumot nga min tiramraman na. Daw may sakamag. Ha? Imbis ko maasuportaran na. Saan ka nga minan ngaglako-lakaw? Imbag kumaan umangtad kay ti kwarta. Ay, awan mo nga rod maitad ka. Iso lang nga rudan da iti ti kakaiso na pagbirukak. Pirjan pa'y dagiti kokomaray. Awan tinasayaat ang maaramid dagiti ako kumaray. No di ti mang perde ti lako ti makinlakaw. Kunak manog ko kumari kayaw tuyang. Hay, saan sa? Anya ngayon ti rupam ngay parang mau. Awanan
Mabain na kaun. Ay, uray siyak mit Mabain na kong tuyang. Diya akong mapuskulan da ito'y rupak. Asino ay tinapuskol ti rupa na kadata? Kitsi ka Oho, napuspuskol tarupam. Ay, di nakmansurwan si ka. Napuspuskol da itarupam. Tarupam tinapuskol! Napuspuskol! Peryaw! Apay anak sardeng kamatin ang naglako maray. Kasanaw, pinirjandak mo't dagiti kukumaray, kapitan. Nagraman ni banan. Uy, Na, tila inwarwaras na asa-usaw. kanya mati aramin na kita ako kumari mo. Ay, kaya't ko kumatagreklamo, kapitan. Di nagreklamo ka kuma. Sana, siyaklaangan ti sumardeng, tapno sumardeng matan ti chismis. Bayan, tabagbaga akto ida. Ay, sana, kapitan. Sa balilaangan ti negosyo. Sana kung ngaglakaw, agpautang aklaangan. Ay, kapitan, agbiro ka iti umutang, taibagam kanya ka? Na, adamat porsintaw. Ay, katuan Angam nay, sigurado analaing ngagbayad. Wen, ako ang bahala. Kaya't mo mati umutang kagawad. Asino tagpapautang, kapitan? Ni Marito yan. Ay, kayat ko Na, automatic Kasapulak ti kwarta, kapitan. Mala, ingkan kan ko na. Ibagam, asyak tinang ibaon kan ka. Good payer ka matlaing maray. Siyak pa'y ti kunam. Pudnaw, a good payer ka? Nay, di kan samot mamatay. Irekomendanak nga ron ni kapitan no sa anak a good payer. Ay, ayun anya. Isungay kan nakaon. Mala, ibagam nga rod numanaw ti utangom. Kasta mangted ka adagos. Nalay kamit lang agbayad iti utang mo. Tungaw. Ay, katuan Kaya't mo nga ron ti umutang. Adaan mong aya apagutangan. Katuan. Agpapautang ni Marito yan. Aya, No kaya't mo ti umutang. Ingkan. na sika pa yung timang ibaon kanyak nga umutang. Katuan na. Manungay nga rod, ti utangag kan kwa na. Kay, umayak man umutang. Apay asyak ti pagutangam. Kay, si kangarot ti adda kwartana. Ika ka ni Marito yan nga. Tayo so agpapautang. Ha? Nagpapautang nga. Kat no aglaklako iti halo-halaw. Ay saan? Agpapautang. Masapul na laing kamad nga agbayad Ay, day tati paglaingak ang kay. Aya. Kunak no mga lang ti paglaingam. Ha? Ay, sige. Tay nak umutang nga rot kininana to yan. Ibagam nga imbaon ka. Na, aggigidan kayo matan nga umay umutang. Ay, siyak ti umuna apautangam, Mare. Sumarunuak. Na, Sakpay! apay, inrekomenda na kayo ni kapitan. Ay, word! Ni Kapitan! Word. No kasta, good payer kayo amay. Ay, katuan Mare. Kaawatan na ano inrekomenda na ka ti kapitan, good payer ka. Nusyak na. Kalalak pa'y lang iti utang kaw. Bayada ka dagos ay. Ay, mayat nga ron no kasta. Asinaw, ti umuna. Ay nakautang ka nung nga. Ay, katuan Daytoy Ay na. Nagado Ay, inak gumatang itinaimas asidaan ta. Jay ko konti di mo liplipatan Ay, katuan agudo nga, tamapanak pa'y agpamanicure kan agpapedicure. Ay umayak mo tagpamanicure Agtutulad ka mo't intay. Kakaiso na nga ada kwarta. Utang ko na ito'y. Wen, bayada mo. Kwarog, agpatuludak man ijay ilay. Sana kung nagpasada kagawad. Anya, Adda kwarta kaon. Iswasana kung nagpasada. jay inutang mo kan ni Marito yang? Wan kagawad. Ay, maibusday ta. Saan? Sige, makamu ka no saan mo na kaya tagpasada. Mangkita kiti sa bala pagluganak.
Maray, apay ngay akanayon matan anak karikap da ito'y tersinam. Ay, sa anak pa lang aglakaw. Na paggatangan min ngay. Ijay kayo pala sa bali nga store. Adamot inutang mo kanyak. Isun at igatang mo itilakaw. At dalakok, masadutak lamang lukat. Aya, Ay, makabanog ngamin tagbantay. Maribanang! Day, adda ka manan. Naa, apay nga agungot ka ngay maray. Manen, kunam, kat itaaklaan nga umay dito'y balayaw. Anya aya ti ibagam. Umayak ag singir. Agsingay, Naa, kasla nalipata mo di utang mo maray. na wen, ada utang ko gan ka. Malagip ka. Naa, Ha, apay ngay nga raod nga oray la dumakkel dagita matam anak ang iti imbaga. ha. Awan pa'y pagbayad ka. Kano ka ngay nga agbayad maray? Kat inikan kayo iti makabulan apawayway. Ay kat inton addan pagbayad ko marito yan. Payapayan kanto, no addan ton pagbayad ko. Naa! Hunay kat dagito'y atat taon, ta saan da kaya tagbayad iti utang da. Ha? Ah, Sino ti din na kaya tiagbayad iti utang na? ni Antim Abanang, napan ko siningir. Ang saan ka no pa'y ngagbayad? Ay, talaga narigat asingiran yan ti kabanang. Iso asi ka nga rudon ti singirag. Ha? Imbag ta nasabat ka kwaraw. Ay, di nagsingsingiran, tawan utang ko ken ka. Anya! Sige, ditakan, awan utang ko ken ka. Na! Nagdardarasan ngayon madayaw. Ay, kwaraw! Agsubli ka dito! Agbayad kan! Kapitan! Maratuyag. Itid mon kanyak, ti komisyon ko anang birok iti umutang ken ka. Ay, saan ka nga ikan iti komisyon? Takonsumisyon mo at dagitinted mo kanyak. Na Dagitin rekomendam. Nagregat da singirang. Iso asi ka itak ti singiraw. ay saan Bayadam amin nga utang dagiti inrekomendam. Ay, day takit ngamin, kapitan. Tanang irekomenda ka kadagiti saan da nga amo ti agbayan. O, anya nga ita, sikan ti agbayan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Baklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Agsakit ka ba daw? Nagkunakin ka. Agsakit ka, tanasakit ti ulo. Way, agsakit ti ulok, gapukin ka.
Sika, ti konsumisyon iti biyagkaw. Kay isumati ko na. Ay, puro ka perwisyo. Sige, kasta. Ibagam aminan akayat mo nga ibaga. Parwisyo, konsumisyon. Sige lang, badong. Agmigrinakin ka, tuyang. Nay, apay, anya day ta isursurat mau. Agsakit ka, iso ama panak agsolisit ken ni kapitan. Anya, Ay, saan tan a problema unti ka nanta? No makasolisita, adan igatang ta iti bagas. Wah! Kagawad. Kapay. Anya ti aramidan ni Marituyang di tarwar. Ay, jakman amo kapitan. Itay pa'y mat anak katakder dita. Kamadamagan nun niya, kasapulan na. Sige, kapitan. Maray, Hmm, anya kanot masapul mau. kwamaray, umayak ko maagsolisit kin ni kapitan. Aw, adto iti surat. Yag mo nga raw. Mabitlaang taitad ko kang kwana. Sige, urayo kon dito'y ruar maray. Anya na ito insurat na dito'y kagawad. Agsulisit ka no ni Marituyang. Tagsakit ni Badong na. Agsakit. Kit no nakita lang idikalman, anapan ije bangkag na. Kala at siguro ang nagsakit kapitan. Ikakon iti 1,000, takaasimay. Nayunak mo tin iti 5 gasot. Sige, kaasyan tayo, dagiti marigrigatan, akas ka ni Marituya. Maray, daytoy tiintad ni kapitan sa ngaribaw. Ay na, agyaman ak maray. Kanday to'y 5 gasot. Itad ko. Ay, agyaman ak manen maray. Ala, ibagam kan ni Badong mo tagpaimbag. Wun maray, Igatangam iti agas kan bitamina na. wun maray. Sige, agawid ka. Nagkapanyaw na natuyang. Ijay barangay haul kwaraw. Nay, kwartamot day ta igamaw. Nangalami ti day ta. Inted da kapitan ken marikwanang. Ha? Inikanda ka iti kwartam? Nalakalaang matgayam ti dumawat iti kwarta. Ha? Ay, kasanaw? Hindi naktupay ka ni Uncle Kaw. Agsolisit ka mo da. Kasjay. Kita naka 1.5 ak adagos. Italangal daw daytoy kwaraw. Agsakit ka no ni Kabadong. Iso anapan nagsulisit ni Marituyang iji barangay hall. Aya, Iso matimbaga na iji surat na. ay kahit inikan niya. Naasyan kami, Mare. Ni kapitan, nangtad iti sa ngaribaw. Anya, nagdakalan. Maasyan nga rod, mate. Kat no pagbayad mi kumadayjay iti kuryente. Due date na itangaal daw. Intad na matan ka ni Marituyang. Kunak amapan agbayad iti kuryente itangaal daw. Anya pa yan nga iti pagbayad na. Intan na matgayam ka ni Marituyang. Ay, kahit kasano nga rodan ngay. Ay, day tangarod kahit. Ay na, maputdan kamin iti kuryente. Anya day ito'y si Daeng? Anya si Dain. Tangan ti imak day takwarog, nagloko kami. Kunak no si Daeng. Ay, apay nga na nagsipngat dito'y balayaw. Ay na, damagam ka ni uncle mo, kwarog. Apay Uncle. Damagan pala, naputdan kami iti kuryente. Ha? Saan kayo nagbayad? Saan nga ron? Tainted ni uncle mo ka ni Marituyang, jay pagbayad mi kuma iti kuryente. Pudno ka de, Uncle. Oh, sumungbat ka inteng. Ay, puno, kaanakan. Kasta. Anay, day ta imak warog, anay ko. Ha? Anay ko. Kunak no dakkel nga ipais. Ay, pasensya Uncle. Jak na kita. Nagsipngat nga may. Yawat mo mang kanyak day ta fried chicken, tuyang. Na, saan ka pa'y anabsaw? Apay kumamabsugat. Kit nagadaw, ti masida. Ada ka nga igadaw. Fried chicken. Adobaw.
Nalaingak gayam nga agsulisay. Kunak no sikat ti konsumisyon iti biyag ko. Saan magayam to yang? Ay, di mo ibagati kasta, badong. Taga po kanyak, naimas dagiti sidaan ka. Kahit kaano ka manan ngay nga mapanagsulisay. Kat no awan tumanin ati makanta. Anyan tumanan ngay ti irason mo. Agsakit kan tumanin ah. Migraine tumanay. Isumot lang nga isaw. Sukatamot ah. Anya ngay nga raw. Rayuma. Kasta ti sakit ni Kapitan. Aya. Ulcer nga raw. May mayat ta panunutin na ngawan igatang ta iti kananta. Ay, nayunang pay ah. Nayuna mo na. Cancer no isaw. Nagadown? Wayne, tapno adadok ti itenda kwarta, tuyan. Ayun, anya. Iyawat mo man pa'y dahi ta adobaw. Na, di ka pa'y nabsaw? Sa anak nga mabsaw, agingga nga adaw tinakasango kanya kamakan, tuyan. Marituyang, awan nadlaw mo idirabi eh. Awan mo't maray. Di ta balay da kapitan, nagsipngat nga men. Na, apay ngay. Awan silaw da, naputdandan sa iti kuryente. Ay, kaasi damot ah. Ay, balay ti kapitan nga maputdan iti kuryente. Ay, Apay ngagkatawa ka ngay. da kaminto pa'y kinibadong ko. Saan mi apulos anapadasan tinaputdan iti kuryentay. Kat, inted da nga rod kan katay pagbayad da kuma. Panunutan mamaday ta. Sa ita agkatakatawa ka. Ah, kasta aya. Jay maintad ko alimagasot kang ka. Pag tinag ko kuma iti utang ko iti Bombay. Umay pa agsingir ita. Ngam. Intad ko nakan ka takaasi kamay. Ay, maray, Jay Bombay, umay nakasingiran. Eh, ibagam nga awanak taglamangak. Ayun, maray, sige, tarasan, aglamang ka. Maray, apay ajak makit-kita ni Badong Mau? Kasanumot ngamin, maray. Agsakit manon. Agsakit manan. Wan, ay kaasimot, maray. Anya aya ti sakit na. Anya jay sakit nan. Nga nalipatam? Ay, agoray katapanon utak. Kasla anya. Ay, kanser sa. Anya? Ayun, kanser jay kuna na asakit na. Ay, delikado ano, kanser. Delikado ay atikas jay, maray. Katwan, marituyang. Ay, iso ang araw. Ay, kaasimot ni pari Badong. Iso arugya akong ti agsulisit, maray. Ay, katwan maray. Ay, mangtad kang arudan Anya, mangtedak adagaws. Katanya ngay nga raw. Kaya't yaw amatay ni Badungkaw. Ay, saan mat Iso amang tadkan Ay, ada aya maitid ka. Ada, maawanan ka kadimot aya iti kwarta. Ay, kat no igatang ko iti bagas, dahito kakaisuna nga igam ko akwarta. Ay, konsensya mo't laang numatay ni Badungkaw, maray. Ah, Ay, adang agpay subagasyaw. Ngumawan mo't ni Badungkaw. na, ada, itid kontoy sa nga ribaw. Ay, kasta Akat, papanamon ngay. Ay, mapanak pa'y agsolicit amaray. Na, di ka pa'y mat nag-thank you kanyak. Ay, hey, thank you, maray. Sige, welcome, Maray. Ibagam kan ni Pari Badong, taag paimbag. Paraw, Ay, papanam na natuyang. mapanak agsolicit. Ha? Apay nga sulisit ka manain. Agsakit nga rod ni Badungkaw. Kanser ti sakit na. Anya? Hoy, nakalalaan na ngay mat iti kanser na. Ay, awan ti makmakanan. Ha? Ay,
Simot ni tata ba daw? Talaga ka, asay kwarog. Iso amang tedkan. Aguray ka pa'y mo't tagladingit akpay mait. Anya? Agsangit akpay Ay saanan, adulamain, mangted kakidain. Agap apura ka niya. Ado pa'y nga ti solisitak. Awan sa amat kwarta. Adda, si kapay mo ti maawanan. Sangapulo a pisos lang mat dito yung kwarta. Dita lang titad mau. Adda kan sir ni tatam abadong. Mangted ka lang, iti sa nga pulo a pesos. Dito lang nga ti kwarta. Numatay ni badong kaw, ibagak ngal alyaan na ka. Apay mait. Kat siyempre taday talaang mati maitad mo sa nga pulaw. Ay, mabit lang nga raw. Tanayo na. Ay, kasta Inak umutang tapno at daitad kaw. Bawal ti barya ko araw. Kababaan sa nga ribaw. Yay. Mari ko anang, ada ka din matang. Apay adamdamagam. Taumayak ag sulisay. Anya? Ag sakit ni badong ko. Ay, kasladyak patyanan nga agsakit ni Badong Mau. Anya, apay adi mo pa tiyan. Ibagbagam nga agsakit. Nga makitkita mimot mapan iji bangkag. Ay, di mo pa tiyan oray no ibagak nga adda. Jak mamatay. Adda kanser na. San ka mamatay? Kanser! Oh, namati kan? Na, tilay ras-rason mau tapno makasulisit kalaang. Mangtad kakitdain. Ay, Nang tadin ni Kwarog iti sa nga ribaw. Ni Maribana ang nang tadmatan. Si Kangay mangtad ka na. nang tudak mo't iden. Sa baliman itan amaray. Sapay awampay naglakwak. Adda, nagitangay na'y oo, makikita. Ay na, malugi akmat kang ka. Enteng, mangted ka iti igatang iti bagas. Dapat kwartam. Awanen, nagsolicit ni Marituyang. Iso nga intad ko. Sulisit man na. Katwan, agsakit ka no ni Badong na. Cancer ka noon ti sakit na. Anya? Ay, na siya, anak. Isong intad kun aja paggatang ko maiti bagas. Kanayon mo't nga agsulisitan. Tinasayaat. Ingka man kitaan kit din ni Pari Badong iti balayda. Tapno maamuan tayo ti pudnaw, akasasaad na. Sige, inak bisitaan. Nga. Kunak king kakay, agumatang kay ti dualit sound. Apya may salang alit sound, ti ginatang mau. Saan ka pa'y ayaanapnak di tamay sa alitsyon? Kun sumanao ka, ngal-ngalam pa'y mataday taadda di tangiwat mo. Ag-solicit kan to pa'y wine. Paray! Ha? Kunak man no kunada nga adda sakit ma. Ha? Ay, kwa, adda sakit na, kapitan. Agasam day tagay asidayo kan kaninyo. Nagabsuon di talamisan. Ay, umay kakit di, tamangan ka, kapitan. Ay saan taungtan kayo pa'y? Hapay ngay paring ongtan na kami. Kit agsakitak paray. Agasam day ta panang lukloko yung kada kamay. Ha? Awan mo't gayab sakit mo. Ang magsulsulisit ka ma at marito yan. Naglakamot nga mintyang solicit, kapitan. Ay agtrabaho kayo. Saan aday tamang lukloko ti paglaingan nyo? Ay, nanatoyang kantata badong. Madimit ngamin ti kastang nga aramid yo. Nairuwam kayo iti panglakaan awagas. Agbain kayo mat. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabaripay nga istorya. Ana daw manipot iti dintog kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante
Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Anyamat day ta nga arubayanan, nagrugate. Ay, di mo mat ibagat ti kasta, Tabinigat, kan minalamat nga agwalwalisak, maray. Saan adita arubayan nyo ti ibagbagak? Ah, Jay arubayan da marituyang. Kuna lakit din no ti arubayan, may. Nagadong agpay so ti agkaiwara. Bulong kan papel. Di na pa'y mawalisan. Ay, kasano ang mawalisan na, maray. Kat minalam, binigat, inaldaw, amapan makichismays. Ay, ruin nga rod Adda pa'y nakaibaga kanyak, nakasapsapa pa'y laang mapanan makichismays. Always on time. Ay, unay lakit din jay ako marita. No jay kumarubayan na tiwalisan na, di mayat. Ay sus, siyak manen ti pagchis-chismisan niyo. Ada kamot gayam di malikodan me, maray. Itayak pa'y ditaw eh. Iso nga amin ng bagbagayaw ng ikaw. Awang magkididakas ng imbagbagami Saan ka de maribanang? Ay, pudno ta, marikwanag. Dagiti imbagbagami kat pudno. Ngamen, talaga anarugay ti arubayan nyo, marituyan. Di mo pa'y mawalisan, Mike. Ayun anya. Apay nga italaang anadlaw ko day ta. Na, inuray na kami pa'y anang ibagakan ka. Apay, maray. Di mo makita dagiti nagado awara di taparaangan yaw? Saan nga road ko kumaray? Inuray ko ada kayo ti mangibaga kanya. Unay ka day taki na arap mon. Ala, mabit lang nga road atay nakaglinays. Ala, ingkan, darasan. Ay, Masapul pa'y lagayam maibagakan ko na. win nga rod Imbag tana ibagataken kuana. Aglilinis ka mo't marituyan. Ayun, kapitan, tanay kababain mo't kadagiti ka aruba. Nagrugit to'y arubayan, may. Ewan atan ay masungat pa iti balayaw. Nasken ano masungat ket nalinis akitaan. Wen, kapitan. Kasta kumaakanayaw. Wen, kapitan. Kanayon nun nga agwalisa. No makita dagiti ka barangayan dayta, tuladin da ka. Iso nga raw, nga agpadpa-display ak dito nga agwalwalis, kapitan. Di ka gisim-isim ta makita dayta bungal mo. Ay, mayat lang ka. Bagay ko, may. Bagay mo ti bungal? Ti umisem. Nakaluto kanto ya. Ay, day taada gusti damagam, kat nabambanugak. Nakabanlugan. Naglinisak di tarubayan. Di mo nadlaw aya, anadalusay. Jak nadlaway. Tanay, mabibisinak. Sikan tagluto. Kanagsakit ti sikat ko anagmalmalum anagwalays. Anya? Ay, agluto kan. No di mo kayat aday tarupam ti sarunok awalisan.
Nagagat ka matay na natuyang. Ayun ako raw. Nagdalusan da ito arubayan yaw. Wen, sa inaldawon alinisa. Ide, ti arubayan nyo ti karugitan. Ita, isun ti kalinisan. Ay, nadlaw mo met gayam ko raw. Ay, nagmayat gaya makitain no naglinis ti arubayanan niya. Pudno day ta ko raw. Nay, nanatuyang. Adda natin nagabulaw. Ay mabit laang tapidutag. Yak kayat nga damatinag nga uray may sabulaw. Nay, apay ngay analayos daytoy balay, inteng. Wala nagpaiso. Apay ngay. Nagarbis lang idirabe ay. Hangam ita, naglayos mo tan. Kasano nga anak pasamak na ita? Ay, ingkaman kitaan no apay. Ay, jay samot kanal. Nay, apay nga akitaan nak itikasta. Ay, di nakibaunan dungaw. Taapay, asino kumati ibaon ko, kat dudwa talaang mait. Nikwarog nga. Awan ni Kwarog, napan nagpasada. Ay, di rumbang nga ibaunak na kapitanak. Anya, Kapitanak nga ron. na, no kapitan ka dito'y barangay kabildatan, dito'y balay, saan? Na, Nala, ingka kitaan dya kanal. Darasan! sige. Papanak na layo. Ay, apay nga taaya analayos ijibalay. Kita man analayang daytoy kanal, no apay. Kapitan, Oops, na. kanya tararamidem dito'y kanal. Kadit aramidam dito'y kagawan. Ay, napan ngamin ti danom di ta tersenak. Dito'y kanal tinaggapuan na. Nagpapada tayaw. Na, uray da kayaw, nalayos kayo, mate. Naggapuan aya daytoy a kanal. Kun nakapulatan na. Nusurutan ta daytoy a kanal. Lumabas ije balay da marituyang kan kabadong. Kasta aya. Iso akaya ta sa wanday ta. Ijay tayan ti problema, kapitan. Ay na, inan ano daman nga tanday ta kanal. Walis titoy, walis tijay. Iso naglinisin to'y arupaya ka. Marituyang! Oh, marikwanang. Apay anak ikarupa ka. Walis ka, walis. Iso ang nagbaradon di kanal. Nay, no sa anak nga agwalays, nagado reklamo yaw. No agwalisak, agreklamo kayo lata. Hay, diyak mo, no anya ti pagluglugarak, maray. Nalayos kami nga road. Ay kat ano sa inyo Nga main, ibulbuleng ko di ta kanal, dagiti walwalisod. Anya? Wen, maray. Ipapaanod ko ijay dagiti maur-urnong ko abulbulaw. Ay, pero wisyo kalat tamot, maray. Di ka man agsao iti kasta. Bawal mo ti agpuaw. Anya ngay nga rod taramidag. Ay, da kayo nga opisyal. Saan kayo ang maaawatan? Na, kastalatan ti aramidam, maray? Agwalwales? Iso nga rod ter aramidag nga inal daw, maray. Hangam amam, marituyang, nalayos kami. Nagadaw ti bulong ang nagbarado iti kanal. Basol ko manan. Ay katwan kanayon mo't ngamen nga agibelang ka iti bulong iti kanal. Wen taigay ti pangibulbul nga kadagiti bulong amawalis ko. Ay, unayan aya. No nalayos kayaw, ay katawan bibiyang ko ditan. Basta tinapatag, nalinis to'y arubayan may period. Nagrigat aglinis iti ka na lang, Kyle. Narigat Kagam nasken nga klinis kayo. Da kami lang nga tanaw. Paglinisan nyo nga raw, ti kapitan akas kanya. Dagi jay kumagibalbal lang iti basura jay kanal ti aglinis, Kyle. Kas kininanatuyang. Numero 1 apasaway. Ay paglinis sakit din ti bakbakitan. Apay nga minta bakbakitan nga gibalbal lang iti basura jay kanal. Linisan nyo kiti. Nagadukat a reklamo yun. Sige, tay baga kadag iti tanod ka, taglinis kami. Tuyan, si kamat ti pag-istoryaan dagiti tattao di tarwar. Bayap. Ha?
Anya ayang amin ti inaramid mo. Awan, adaya mo't inaramid ka. Ay, adda, tuyang. Bay ama umada. Adula aming nga muda. Maray, kitaam ni Marituyang. Ay sus, agwalwalis manin. Sapay kumita ditoy. Inton kwan, umisab. Huwag nga raw. Kas lamangin insulto ti isem na. Wen nga rod Sapay kurang matingiban na. Inggaman pagsardengan nga agwalis, maribanang. Ay, nambarak ko Maray. Ay, adan tumanen maibagana. Sigurado ang adda maibagana. Kitaam Ha? Nakitam din ang ibalangan na iti basura na? iti kanal. Ay na, aglayos tumanan to tirsenak. Ay, uray ije balay mi Apay maday ta ako marita? Nagalas at talaga ti ugali na? Ay, win nga rod Maray. Sapay ipayapay na tiwalis na? Ay na, kayat nan samot nga gaapatayaw. Bye-bye amon. Sikat ti makapanunot iti nasaya at maray. Isa bye-bye antan. Datan, tagpasensya. Integ. Ay, agreeing ka man. Nakasamsapa, magre-ring ka. Ingkaagkaras iti danom. Iyay! Ay, nalayos man ang dito balay. Ay, nabigbigat. Ay, nalayos nga rudan to'y balay. Ay, di mo urayan, adumanon di tapagid idaan ta. Sapay makaturturo kag pala. Na, anya ti kayat mo? Malayos ta, wano ingkaagkaras. Ako, Na, tagpanunot pailaang. Ingkaagkarasan naata ibaon mo kat ti kapitanon. Ay, adula amin nga ibagbagam. Saan na porke kapitan ka, kat saan kan nga agtrabaho dito'y balay? Marikwanang! Kasano nga umayak agbayad iti utang ka, kat nalayos mat to'y tersenam? Anya, umay kagbayad. Wen kuma! Iranampay mo tanalayaws. Si kamot laan dakin aramay. Kay kitalaang nga ruta na lagip ko ti umay agbayad. Magsursuron kan samay. Ay saan maray? Awan mo't pag naak. Iso ang mapanaklangan gumatang ije sa bali at tersina. Mabitlaay. Tayalaan ka iti pagtuunam. Ay sanan maray? Apay, Mapanak gumatangon ije sa balay. na, umay ka pa'y magbayad Umay kang bayad iti utang mo. Inton maminsanon. Ano to yang? Apay nga dyan sa bali at resina ti paggatgatangam. Kasano kat nalayos mo't je tersina ni Marikwanang. Nalayaws? Wun, jak kayat amabasa to'y sakak. Apay analayaws? Jak amo Sa apay mapanak kumamot gumatang ijay. Ay na, saan kan amapan gumatang ijay? Mabasa day tasakam. Ijay kan sa bali at tersina gumatang. Kapilitan na. Ay, ala, umay kantag kuyog ta. Kita amat ni Marituyang. Inawis na pa yan ni Kwarog ang mapan gumatang iti sa bali at tersena. Wen nga road. Katnuar arigan, isumat lang taking basol. No ape analayos to tersena. Ay, uray ijay balay. Di mano nan tidanom ijay paraangan may. Basol ni Marituyang. Talaga may. Agralitan sa, Mare. Dua talaan. Kat, anya nga rod ngay. Duwata mo lang apiktadaw. Aya. Dua talaga yam nga apiktadaw. Apay, anya tinar aramid mo, tuyang. Awan mag, apay aya. Nalayos ka na, dagiti daduma ka ruba. Kay, basol ka? Anya iya ter aramidan. Ay na, makitkita mo tar aramidek, badong. Binigat kan minalem nga gwalwalisak dito'y paraangan. Kain, Day talang may. Awan basol ka. Di nakpabasulan. apay nga ibagbagada, abasol mo ka na, dahito'y mapaspasamak a panaglayaws. Dagitamot aka aruba. Saklatan ti pagpabasulan da. Saan anasaya at dagita at tao? Ay saus,
Naglayosan dito'y parangan yung angkal. Wan nga rod. Uray saan mo't ngagtudto daw, aglayaws. Saan mat idi akastoy? Uray jay kalsada angkal, nalayos matain. Ay nakimaro mat ngagpaisaan. Ang mga nupati jay balay ko kat nalayos matain. Ay, inkakitaan na. Apay, papanandag ita karo bakwarog. Mapanda ka no jay barangay haul, agreklamo da ka now. Tapay, Daytoy saan ama ilawlawag apa naglayos na. ay, apektado damay. Uray sakto pay. Ay, no kasta, umayak mo't agreklamo kwarog. Una kagawad, tanay, apektado ka may. Wala. Uray sak, agreklamo ak may. Agreklamo tayaw. Wine, tapno maamuan wa sino ti aking basol iti daytoy apa naglayos dito'y barangay kabildatan. Agreklamo kayo amin. Pati siyak matan ah. Ha? Agreklamo ka matangkail. Wenta na layos kami mat. Dito'y kabay ko ang kail. Ha? Tagkang angot ta. Mala, naskan nga agreklamo tayo amin. Ay, mabitla ang kapitan. Agreklamo ka, mate. Wan nga rod. Ay, asino nga iti pagreklamuan may, no makireklamo ka may. Ha? Ay, wanang kail. Ay. Sikat ipagreklamuan may. Iso ang kasano amamuam nga iti reklamo, mino si kamat ti agreklamaw. Ay, wan anya. Ay, nalipatak matan na siyak gayam ti kapitan. Ay, inak nga rudan iji lamisa. Iso ti makagapo ti panaglayaws. Isaw! Isaw, kapitan! Masapol pa'y ayah nga ibagayaw. Bungal kun kunayo pa'y. Apay nga may tanagibul lang ka iti basura iji kanal. Wan mat. Iso ang nagpulat. Dinalayos kamen. Pangibol lang nga ngay nga raw, kapitan. Kunakmat kan ka. Dagiti pulbulaw kat aramidam a fertilizer. Di mo ibulang iti kanal, uno iti igid. Wan mat. Gamay. Ano? Amatay tan. Na, una yan na panang ko silang kanyak dagito'y akakaarob. Ay, naloko ka nga men. Sige, pagmultahan Wan, multahan tayo! Ay, kasyan tayo pailaeng, kasyan tayo. Ay, Pasinsyahan tayo pay. Tana ulitin ng tupay. Pagmultahan tayo. ay, nanatoyang. Surutan tilintag ti baranggayo. Tapno saan ka, amadaksan? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysonak. Dawanin ang labida tayo, aray. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan.